ni wa muhungu wanyu Relax TV nyine ngibisanzwe. Wowe wakoze subscribe kuri Relax TV, wowe wakoze share kuri Relax TV, ukabukora na comment, ndakwereka amafaranga. Wowe wakoze follow kuri TikTok Relax TV, Instagram Relax TV, hose Relax TV. Noneho ngarukanye kakayabo k'amafaranga ngibisanzwe nyine tu mu ruganda rwayo, urabizi ninge wikoreramo nawaza gukorera. Noneho uyu munsi sasa uyu munsi Relax TV naje gufasha, naje gutanga, nyita Barman, nyita Badest, naje guhereza urubyiruko, abana batoya. Reka ngwereke utuntu mba nikorera iyo mpereza abana. Peti yangu witwa nde? Ukunda iki? Amafaranga. Urashaka ngo nguhereze? Uzayamaze iki nguhereza amafaranga? Mugabe starato nyagwaye nacyo wayamaze. Reka tugere ku ndi mwana witwa ndesha. Iravuga ushaka iki? amafaranga. Nyagwaye wayamaze iki? Nagura ibikoresho by'iki? by'ishuri. By'ishuri. Ndumva uri umwana ufite ubwenge, fata ugenda ugura ibikoresho by'ishuri. Genda vaho ndebundi. Peti wowe witwa nde? Atabaga Samuel. Igera hino. Ukunda iki? Nyagwaye wayamaze iki? Nakoresha ibikoresho by'ishuri. Ko mwese muri kuvuga ibikoresho by'ishuri, ubwo nabwo muri kumfera. Umva, wowe ugende ureba akantu ugura uhereze no mu mera, areba akanakugurira, sibyo? Yego. Wowe witwa nde? Imana Samuel. Wowe nabwo umuntu aguha amafaranga wayamaze iki? I think ngiye kuguha amafaranga, nizere ko utarapfisha ubusa. Sawa genda. Sasa nje banyita Relax TV ngibisanzwe, mubonye utuntu nikorera, nje mba nitangira, nawe ushaka wazuka yafataho. Ciao. Tomorrow morning nawe wazuka yafataho. Ukora subscribe cyangwa comment, ukore na share kuri TikTok, ubundi utundi tuntu tumbaze.